орнитассатсерсит маанна нунани аллани тусассими илаарерпут тусас Але пикуаспортумингаан виула qaqarukkuttuun sikkilertoqarsinnaavu meeqqanut inersimatut sikkileqarpu pikuasportuntagус Olemme täytyy sijoittaput. Aksannoq pissaganarmorusinnaaira. Kadaatit. Unammineq pissaganaqisuq malinnaaffigivarput. Assimiqarsarnermi nularsuarm pissartangorniunnissamut angunniunnermi finaali. Iligi tataasiinnaat umanuunamminerma malinnaaffigisitsinnaaimaasut kisimikanguttussaapput. Muminnermi uissa 16-neraaqaroq kadaallit 15-neraartut. Tas minutit 15 missaliorluit. Qaluqatigiinnissamut piffissaliuneqartarpoq taamaattumik. Tassa minutitaakku ingerlaqarnissaannut sivisuunnaarmat ilumanarpoq ungiinneralangua Mexico City-mi uulaqarnissaanut piaqarsartarfim timersartarfimmi assit malinnaaffiisuut nuusatinneqaluumaartut finni mumeraarnerup ingerlanissaa иллақаноққикамасуутеқарфиисиннаавиук qurarnangila forsvarsort qarsimassaunikku kalaallit una nummer 11 amerikkammiuni Abu Fofana isaatitsingatsiartaami mikkortum siullermi akuallarterput ayuna arsatiguaa taanna eqqartorsimassavaat qaluunitsinniarnissaa taanna unitsin ngatsiarsinnaunikku forsvarsuli iluatsinnerusinnaavo ayuppallaangala unaminum siullermi naleqqiullugu kalaall assersuinarat kisiannisuli soorlaan takuarput ila unitsinniartaaqarpaat nummer 11 аннерпаассаисартитсоо калааллит арсартимик атаатсимик икиннерунgamик маанналу Nuatian Davison исерпоқ кисианнаажорлуартумик инугуулсин ассерсуинерми пигаарутеқақисоқ анниарлуни аниарторникуу ингерлаанна унаммиффими инерсуармингаанни таниарторлуни тунниутераа қилуатсинерангиммат уассаа исертитсооқ таамалу модиник марсунник сиорсмарослуни суттенераарслуни калааллит 15-нeraartut En este encuentro final por el primer lugar del torneo Norca pase al Mundial 2023. на исертитат киллэрмууртилаарпаа коянаарува сэн уиса аттанераарпу калааллит 16-нeraartaannuuna тунниутераарнерлуунеқарпоқ El señor Tai. Sin embargo, Isaac Olsen ruinartumik ilummat nunca lo va a hacer. pakaalluavis asserluappa 100% chance арсарлуақаагуллумиккут Isaac Olsen taamooqartaaqarput Pide un poco de paciencia el coach Zanetti. Desde la banca. mikkortsiullermi minik уиссаап арсартуи аама Danmark нунани аллани лигани унаммисартуугами канорписоқалернерани аама паасиннериаллаққиттарпут атипааллаиматтунуа тунгаан мааннаккут арсартиннеқарпоқ аққалуксааван синнисуа тунгаanu тиниссиккалларлугу Kutaanaq pakaalluulluni сертитсоо уинунаминерми пингаиссаисертитсиллуни Nos regala el gol número 16 para Groenlandia desde el lateral. qaniarluuna immikkortsiullermi miniktaалhu arsarluarturuussuu isaatitsilluarluni kisianni aamma uku silataanneeqatai Una vez más el coach soor quyanartum takuarpassuk akutaaneq takku aamma akiussaafimmik tiusinerusaaqarpu unammineq kalaallit ayuaniassappassuk унили аппакааллуалаиппоқ тасса унамминеруп муминниса тунгаанут арсаарнэрми таанна пиароорсималлуарне атеққиттаақарпоқ уиссаамаулуни камерлуаллаани сивассангиппат инукуулсини пиниссисимаффикуатиуаттаа нақапууппу инук ассерсуинерми илуақутаақигами
атипааллeenert ассут сукатаусуссусеқарпоқ малуннарпоқ Haciendo correcciones a su compañero. амма силатаанингаана мисертитериаллаққассоруссуу Número 34 de Estados Unidos. ап миниттаалу исертитсуоқ Número 34, hay que уинуунамминерми арфинилиссаа исертитсиллуни калаасситсуттанераарпут ааммали аппакааппут de Hütter Ian, que ya pone el marcador 20-17 para los Ayommanginakkat амерлисоорпут я инисингиннаанни аама суккассусоқ иммараа киккиарами катаатсимик илаққиаллаппасиккамикку уиссаасаассусинерми периарфиссарсиорниарнэрмини кутаанеқ el ataque en el centro por parte de Groenlandia, sin embargo, pierden el balón, viene el rompimiento y le reclaman al árbitro que interfiere самхарисум con el juego. уинуунамминерми сисамассаа исертитсуоқ суккассусоқ aqussinnaasaq нассаарептиттаақаппат Vemos cómo el coach Zanotti se cruza арлаанерми уккусеқарсиманерпа y comienza a hacerse de palabras con algunos de los jugadores. пинерпаат синаали калаасситсугуисаасуат каматтууссуу Johan Johan Zanotti сусоқарсиманерпоқ такатормой қорқотиинеқарпут угатаани наккутиллиисумингаанниит қалоқатиинеқарпут аппалуттумик уиссаап Es una tarjeta roja. Vaya tensión la que se vivió en este momento. сугуисаасуа Una tarjeta roja contra el coach Herteld Andreas. малуунниит кинаана тиккуараат Y esto le va a costar Sumo- cabeza sumo al esa equipo de que Estados otta Unidos, que pues ya llevaba muy buen ritmo de juego. таннақаана Al obtener el- Johan una Zanotti tarjeta калааллитсугуисаасуат roja, uno de los киссааммерпаллаақа tiene que abandonar la орлаатиу cancha налуа durante илиусеқарсиманерсо ораасеқарсиманерсорлуунниит No estoy куанартумит куа наккутиллиус correcto. малуисимаамикку аппалуттумик иттаавииваат Y las discusiones siguen por parte de los árbitros con el equipo estadounidense. аптаава ассартуа тааса минутсимарлукка анисимаиллартуссаангуссаа тааваам калааллитсаассуссинерми иниссисиманерат аллагуаллатсинеқарпоқ Tuvieron que sacrificar микиа de халман defensa мааннаккут исерсимаққилерпоқ número таа 10, артипааллeenert таакуа исорпиаанут иниссиллугу аққалуксааунсин таага consecuencia de la анигалларпоқ expulsión del coach Andreas Herteld. Lo tenemos aquí muy cerca de la cabina. тааккасули ассортууппа я Y las discusiones siguen por parte de la mesa. Ahí vemos a Alejandro Martínez encabezando esta trifulca de los equipos, tratando de llevar paz син моодит entre ambas bancas. никингассутаасут сисамангориасаарнера таанна аллангортипаллаттариақарпоқ Se reanuda куа el минуттимарлу juego, торсуартаарап menos de tensión de la que ya traía este partido al minuto 5, que vamos ya entrando en él. Atrasado ese pase, sin embargo logra rescatar muy bien el señor Miki таанартилернаа Hellman. пиллианут пакапоқ миниттаалху исертитсуоқ Se eleva de manera аффана magistral қаппассаа исертитсиллуни таага моодиннитту аюнгила камассаалаарниау таамали илаана куннисаалаарниау estadounidense. пингасуиннангорпут ассут уаниунамминерминиу исертериаттаккани инисиллуартақартаарамиит Vamos a ver qué logra el ataque de los norteamericanos en este momento. USA перафсарсиорпут Y уна саассуссинерат орсаарсинер киунеқартиссиннаагуникку ангумутеққиниссам сулипериарфиссақарлуарпоқ primer finta no logra, vámonos hasta el lateral. El extremo izquierdo sigue hundido, no sé si lo vayan a ver por parte de Estados Unidos. я ситарнаа киллиганут ньютераатилуатсигналаат суккасуумик сиумут микаа халмайн Finlandia aprovecha muy bien. Maxwell Maxwell. Frederiksen Finta al extremo. периарфиссаруйссуа я моринитто Inamovible Palmer силлуиппоқ que levanta el Ayoro arco Optimic. del equipo norteamericano una vez más. кисанни унифинау ингерлаққиннассаагут
del buen Mark Esperar Frederiksen. fistakuutrana erningitisum pissarsiaaneqarsinnaanерсат суккасуум саассуссиган Модинниттууситуани унамминармаассут пингараутеқарпут я уиссаап модинниттуа пал маккорски иммаақули синнерпаамааннак я периарфиссааннэртут ассерлуақаттаарлуит Comienza a sentirse la tensión una vez más. модит Abu Fofana. ассаанериуссуусима синнаагалоо периарфиссан писсарсинаартарнеқ суккасуумик сиумут анниттумиерлоо Ese balón y aquí viene икулаани коучман исертитсуоқ моли норангитсит portero para obtener superioridad numérica. Que son кистааккуила молмааннип аннаассарпассуи я Fofana se va. исертарсимасууппата укукиситиситисигисагу таллаанеруссуусиннааппу калааллит Fundamental en el equipo de Estados Unidos. аппакааттақаттаарпут Vamos a ver cómo merma пеққутаариннеққава аторлуаанеққанеқ que se encuentra ya аннартутигисоқ унамминооп нааммассиарторнерани такутинеқарсинаанерсоқ Groenlandia, таамааппоқ entrando ya en el minuto 7 en este encuentro. инитсумарлаакку аторлуалаарпуут қуинартумик сири ама Ya la desesperación en el equipo norteamericano. Buena аанеқилуани пасаккалуа Groenlandia. Andrew томмат Darling такусимуунангила қуинартумик aplacar la furia del número 33 estadounidense. Una finta sencilla, sin mucha моит эрит intensidad. Ullopat. Eso es un doble bote, nadie lo vio. ай ара сам хоросни исертитсуоқ уани унамминерм талламассаа исертитсиллуни я иса такаруннааруаппоқ атааккамиук нива Y seguimos viendo la inferioridad numérica por parte de Estados Unidos en la defensa. Uf. ¡Ah, qué buen pase! Sin embargo, el pivote no estaba muy atento a la jugada. Y así es como Estados Unidos va a ganar un poco de tiempo para volver a recuperar al jugador. ньютериага титернау киллиан илуатсингаяавиккалуарми Lo cual ya se hace en este momento. El cuadro estadounidense ya está completo. Enfrentando la igualdad numérica de Groenlandia. уна уиссаа периарфиссарсиорниарнера акиммиситтаақарпаат я Capturado en ese momento. Estados Unidos comienza a caer en desesperación. Ahora, уиссаа арсамика irónicamente, аллартитеққиссаа ahora que son más, comienzan a complicarse el partido ellos mismos. инукуулсен таассерлуу миланнуурсен ассерсуисини исертинеқарсимау Al rectángulo estadounidense, la primera finta por parte ассен del атторнеқалаартусаарууппугани segundo Ama. momento en el que se avienta амитсууит уани унамминерми сиуллернаарсуни исертитсуоқ Se escucha un poco ruso, no muy я estadounidense. мики яп Una gran finta Dos por sopa. parte del señor Mickey Hellman. Que desconcierta титарнау киллигани ассерсуис toda la ависсаақасут defensa de Estados Unidos. Y en el bote es cuando fácilmente puede морит volver a пингасут entrar анникиттуаққат portería de Estados моодин Unidos. пингасуни таамалут ассиингиситсиппут я иллуан саатериарниссаанут илуатситтут амерлиаллаппата Groenlandia иллуан саатиннеқарсинааллуарсули ya en el minuto Pero 9 una con corta- 30 segundos. нуусиннеқақаттаармаана таасина El caballero Ian Luther, амааппоқ que nos regala el gol número 24. Sin embargo, Groenlandia no se va a quedar atrás. атукалилаат Aquí viene. Ya. амисертитсуоқ No, no es Pelé, señores. сисамассаа Es Archibald Leonard. тас иниссингиннерни суккасуум аторлуа паллаққиппарпут америккарми ассерсуисуи илуами иниссин Calmando las куа aguas el equipo de Estados Unidos. таккутериасаартут минутсини киуллерни пулагаангата атторнеқарнерулаартартууни улит тасами улитсинниарнеқарта амаал ма моритаакку пингасут икилисиннеқарсинааппут инортулаарсу Se va de bruces el número 17. амма торхаллаавиллуу El número 33 que sigue siendo un misterio. исертитсиппут Su америккарми nombre, Rudersen. Nos regala esta vaselina таққинерусиннаагалуарпуани я que en el ámbito del handball сианси аффақ esta vez сатераартуарникку es un poco humillante para el contrario. Y normalmente calienta los ánimos bastante. Así que vamos a ver quién sale en defensa de el portero de Groenlandia, уиссаа Isaac Olsen. мааннамут Esta vaselina
que Hudersen acaba мумиттутуиппоқ de мумеорнэрми regalarle a la portería. тасса муминниссарсиоққуллуу калааллит периарфиссавингорнissaанут таққиллуақаттаарпут массаккут мумеорнэрми уусаа Logran cerrar периарфиссавингорнissaанут defensa de Groenlandia. таққиллуақаттаарнероо калааллит саассуссингаангамик сикуунтерпассуунаajorput Ja. De buscar Estados Unidos. муминниссарсиоққуллуу таамату таққиллуақаттаарнер Jugadores. аюнгитсум киунеқатаарисерс Isaac Olsen. Sillуипоқ. Ама суккасуумисумут я. Гутаанер. Akutani Kotsman исертитсууқ таллимассаа Akutanek Kreuzmann. Se ponen Ja, marcador. team timeout. уусаамит пиумасааneqarpoq Tiempo fuera para Estados Unidos. Такку. Моди пингасут қойнартумик. нарунаақу тартакутилаарсиуп Ja. тас нуисааттеқаттаармассук сикунтилерсуумми куумаани исерсмаггиисатсини Una fanática de este deporte. исигисиннаасатсини ааллартитсингиннатта Bastante vamos a ir por la bola. исмаллуутингинерм ¿Cómo estás? такуллуарникуунер нарунаақу тартакутиттақаттаараа ¿Cómo estás? Så Muy bien también. ¿Qué te parece el encuentro? No, está muy emocionante, pues van 25-22, o sea que ya Tässä es la final. анникитсунгуит илуарсисиннаавник калаалли ассерсуинерми амалу саассуссинерм укуа Lo que pasa es que ассаммиарсарнер моди пингасут аннертунгиллат handball, таамааммат y entonces me empezó a hablar de Suri este deporte, uppeриnnссаваат había visto таавалу cuando son las ассерсуинерм Olimpiadas, таакку en пулагаангата Colombia nos encanta ver las Olimpiadas, аттулаарнссаа nos encanta ver. унитсиннарнерунissaалу Siempre me había llamado mucho la atención, сулистиуник pero nunca lo había илуатсаваат visto en таавалу vivo. Entonces la primera эққаасат vez que lo veo en иллитсоорлаан сивисноораартунгуами сиангсит утаққиноорлаарлуит саассуссинерм таава таккутиссаққарпут Se le nota el físico un poco escuálido. минутсаатаасеқ миссилиорлуу ақалуқатингиттоқарамат уиссаа арсимак аллартитсоққиттуссангорпо México. ¿O sí lo viste? No llegué porque estoy filmando ahorita una No, película. puta, no venga ya, que lo apu- Entonces nos venimos para acá para ver cuál partido alcanzábamos. Y te regresas corriendo a trabajar. Me regreso corriendo a trabajar, sí. Muchas gracias por venir a visitarnos. Espero te guste el encuentro. Hubieras llegado al de México. финаалевик писсианерлуиннартоқ Pero estuve platicando con los coaches mexicanos, es muy bonito, es un deporte de verdad que muy entretenido. O sea, se lo recomiendo акутаани mucho a la Kotsman gente. минутсини марлунаани ситаоқаама таам писоқарнера Cuando quieras venir, ассортарпасингиуппа Muchísimas имминукамааппасилаарпоқ Yo estoy bien chaparrita, tienes que ser más alto. Pero mira, el número 10 también es muy chaparrito y está haciendo un desastre. Isaac Olsen Es chaparrito pero peligroso. аннаасеқаттаагиннассаақ Gracias Marta por tus comentarios, por venir a visitarnos y esperamos verte aquí muy seguido. Muchas gracias. Hasta luego. номер 11 Ella fue Marta Higuera, señores y señores. Apu Y Fofana. pasamos ya al partido. 12 пиарсимаффиэк minutos de juego. қиссаартаақарпаат 22 goles por parte de Groenlandia, 25 de Estados Unidos. Totalmente solo lo que les decía. саммуул киллуанингааннит Es исертиппаат lo que están buscando патрик хюлер исертитисоқалуу para poder evitar esta trifulca de entrar en tantos golpes. Y lo Minik están Telhø logrando i så poco a Ribok. poco, lo están logrando poco a poco los norteamericanos. амтитарноо киллианут нуутиорн Давидsen La defensa de тоққани Groenlandia. микиа халман аммана нука пилу халман исерпоқ юатиллу акибалленат Minik Telhø таммаиталис қулларпаат миник исертинаук Una caída bastante номмоит fuerte. оқалоқатигииттуссангорпут аллаартақапалуттоқ Ahí Yeah. viene la exclusión que ya habíamos Minik Telhø исертитсоарнерани cantado Ikke un miuk. poco. аппасса Andrew Donlin уусаа аллаартамик апалуттумик уануу намминум jugando тоққааннақ bastante fuerte такутитсивиинеқарпу desde Yeah. hace varios minutos. Y bueno, yo creo que esto se pudo haber evitado. si es que Euroottam no se había архиилсиннеқингиннам Аа. укуа такуллуассаалаорпап қанерпиа de Andrew Donlin. писоқарнерсоқ Pero bueno, al final la fortaleza de estos muchachos de Groenlandia hace que estos golpes parezcan nada. Sin embargo, Estados Unidos se va a ver bastante mermado porque Andrew Donlin торлуартааппа es таанна un factor importante para el equipo de Estados Unidos. итсимарлук Estaba creando bastantes алла espacios арсарту y generando bastante исеққиттуссаассоо juego a pesar de no минутсимарлаангиуппата tener el balón. Así que veamos Maudit cómo lo Niki resuelven Asuda los Stilsimani. norteamericanos en este momento. амерланерулерсиннавассааққиссаартаақарпу Ja. сисамааппут я
амерланерулерсиннерсааққиссаартаақарпут сули агуматеққинниссуун периарфиссақарпоқ муминниссарсиоққуллуу калааллик сиваққатсиалералуарпут Ja. кини такуарпут Nu er John. луатиан илуатсигилаарлуу Ornit. такуарпут илуатситсингитсуулаақаттаан куккусақаттаалаарне қано аллангуутаатигисиннаанерсо калааллит муминниссарсиоққуллуу моолимикатаатсимик сивақалуарпут кианнили арсаартеқаттаарнеру киунерисаани сивитсориангитсо qaangertillutик Så. Geralsuriam tallimaannaappa assarsuusut. Onili ana akutaana Crossman isartuppoq. Vamos a ver. Abu Sofana Un jugador excepcional, un fuera de serie. арсарсуарпоқ Assut ajoruartamik. Yusuf Frederiksen мааннаккут исерсиматиннеқарпоқ Se eleva por la cancha. Assarsuamad ikkammi assarsuinuat sakkorpusiallerpaumalinnartumik. Sobre el juego de Estados Unidos. Señor Cercén, амтас нуна тамалаат esta унаммисарнеранни falta пигаартумиақупаккунни тамак такуссаасарпут Ja. 27 a 22 a favor de qaassуангиивиллутсу Estados Unidos. Fuera de concentración. ассарсуисарпут Ja. кинераллуатсаагаан такусатситуиттут El número 10. пинерсааққиссаартаагаарпут Assam Siguen estando en qasussaamik América los norteamericanos. unaunammini sakkortuussuu mikkoortisiulla naliiffiuqis tamannu tamaviarfiuqaluni tamam takku pingitsoortikkuminaappu También tenemos aquí muy cerca kukkullattaanerit isiauniffiinait sukataannartaaqarput moviendo el balón más rápido que puedan. assa Excelente Ja. Yusuf Frederiksen torqassуақ El guardameta de Groenlandia logra revivir el alma de todos los de su equipo con este atajador. иарфиссаруйуссуақ Ja. ассорсуақпаа assut Sin mover mucho a la Tenía defensa Rosanna. los norteamericanos. Y lo que les comentaba, сивитсулерпоқ la falta de риннарсериагнитсо Bradley les va a торнерит pegar bastante. таллимик иллуа кивиссагуннарсуатааримми мааннамит тунниуссинериммаассисамат La manera de penetrar la Eso va a defensa y pasar, cada vez más se fue a embarrar con el lateral del centro de estos ittarneqarsimas muchachitos. tormuasiqarput assut унамминеру пилуани писеқартуусақаттаарпоқ namminoo iluani unamminerit суу ja yanartamik muoriqulaateruussuarpai tamai night налунаақутақ такукусуннералуарпу ассоруйуссуақ Cancha número 33 del Comité Olímpico Nacional. Y en la banca se escucha Sí. el himno de guerra. Defense, defense. луатсиннеқангила сисинартуулаарамик Inter. тинниуссинаарнаа сивикиттарами мааннамут калааскиниугаттарнерат Y no les doy nada de nuevo. ам тупиннангила амматеққи паллаккусутторуйуссууппут Este partido llevamos 5 goles de ventaja por parte de унамминеру los тамаа norteamericanos. киллиннерани амма гумматеққугалуақаагут ja tassa sulim pedaafissaqarpoq iluatsittaarsinnaunikku saassussinitik ingammallu sukkasuumik akiitsumoorli taakku Los dobles por parte Contra- del equipo norteamericano, que de nuevo comienza a desesperarse. Una jugada de 1 contra 3. Sin embargo, уиса исертитсеққиппоқ gracias a la envergadura de аниситау el número маниктаалху 14 de Estados Unidos, el señor Ian Hepburn, нитсилимарлунни quien logra pasar el brazo por arriba de la cabeza del defensa. qannaaruartamik накусоорторуйуссуангорпоқ Hasta llegar a los 2 minutos амматеққинниарниссақ a favor del ма equipo тим таамаа estadounidense. калаас Ja. мааннаккут Es cierto, 22 писаақартиккалуарпаат minutos, solo fue el so gol. моорникиастаасу Jugador de la арфиналли banca, un cambio totalmente normal. амерлаваллаалуатсиарпут Vemos ya en el pivote cómo comienza Además, a también- pelearse.
арлаатиут илиусеқарниссам Bien Hütter. сумаратигинниарнассуум пиффиссаагиллартиллуу Noah Davidson. qaloqatigиннассаам пиффиссангоққарут Hay bastante trifulca ahí. Maxwell Excelente Frederiksen movimiento de este caballero. Sin embargo, Estados Unidos No tiene må så bastante putt. fortaleza, bastante músculo. нукерсорнарунарпаама ассут Ассат. тааматут аппакаанниарсаарасақаттаарна уиссаап арсартуи таскалааллун саниллиуллутик агинерумами Fuera la defensa, 9 metros. Op. Ai. Miki. Heartuulaarami. No, el árbitro le Muy. dice al señor Damagog Sirsen que no, que así no se juega. Op Miki. Minuttimarsuk ja. ситаасариақассаа Tinuani Miki La appakaattu. exclusión de 2 Nusukamiuk. minutos. илиутсит El compañero кусинарпаллаангитсут уиссаап саккумисақаттаарпай уани enorme, pero al Minor. notar que el árbitro decide элегисуусум excluir 2 minutos килликкиартарнерани a Sam Hudderson, simplemente no dice nada más. периарфиссавингорнissaа утаққиллуар тим тайм аут Ja. калааллини пиумасаанеқарпоқаа ассилисоқ алунаақутартакутилаарниару Ja. Ainga Inuk Olsen takusinnaarp tusiangaatiarpu. ¿Cuál es la Isaqqissinnaanisса estrategia que en este momento ilimanappasat pasinnani. estarán escondiendo ambas escuadras? Tasuani takku eqqaasuut iluorsisinnaaunik sivisinooraartumi saassussилlutik taavalu arsaq amerikkarmiu saassussipata isertingi turussapassu malunnimaamma isertikkaluarangas sukkasuumik siumut muuttakku agiitsi pissarsaapallassinnaaunik angummanissam minutsit massiuluarnersit peaffissaqarpoq Y un gran Buenas, amigo de este deporte, de muchos de nosotros. уна вимимут ангутериарнеқ илуатсингитсууссаппат илиманарсиннао вимим ангунниуннери туллиуттумарлук манна писумингаанник эорнангиннерулернавиангитсо уиссаа 2000 уиссаами асаанерани ууллертоқарниссаан пиаерсарлүни мааннакку ассамикарсарнэрми илигинник инерисааруттулерпо таавалу эққарсаатингериарутсиу Bastante bien creado ese tiro. эққарсаатингериарутсиу калаалли тарсартуи пингараутиллит акутаани кротсман акиссарсиутиалу европан намисартуйуннаарерпо Pero con un миниктаал ángulo хуйамма sumamente cerrado el señor Pelé. тиоққортусиво сули илигинник пингараутилеруйссууо кисианни El número 30 de Groenlandia. окиут Sacó un tiro амерлавинаарпу bastante bueno. Y su muñequeo fue tan арсарту bueno пингараутиллиарлалли que cerró demasiado el balón. илинниссааннут Maxwell Frederiksen La ráfaga le acaban de mandar al número 44 de силлуоққиппа Groenlandia. яоруаттумик Frederiksen Maxwell, que a pesar de recibir esa bazooka, тасса no Ukua. logra concretar el gol. наатсорсуутигиваарнарсинаасати туисигисагут соорл миниктаал хуикку акутааникку аллаллу paarlatsissamaataan орсаривиссумик пиуккуннарсоорсут уттуссуунниссаатули амигаатигинарпоқ таамааттумик 20 массаккусараараппу массаккуусаараарпоқ фиимиму тангунниассагаанни 22 Groenlandia en la final del torneo Norca pasa al Mundial 2023. Vemos cómo vuela por Josef los Frederiksen ассиллуалааппоқ qaasukasumik isертиллуу aires. Pedersen, миниттаалхүй акутаанеқ embargo, Mika Hallman el guardameta de Groenlandia, el señor Frederiksen, камми таллимааннааппа ассерсуисит аторлуа паллаттаарпарпут haciendo una gran labor. 5 минутсерпаалунгорпут калаалли киуллерми кисертитсинерааннингаанни El norte, más norte que el norte del norte. de акута Estados Unidos. Muy нанеққиттаарарпоқ norte. No norteados, sino norte. Qué gran акутаанеқ recepción. Fue mala suerte para el señor. Están- арсартуи тамармиулеққиппут я тастанеққаасарпут Una finta bastante buena. я уус акутаан кротсман исертитсуоқ Picado арфинилиссаа para el portero Palmerkovsky. калаал таамааллут 23-аарпут Ордигестаас таллимат Para Groenlandia. пингнналунаақутарсум киллиппа минутсит кулингилуаюннаарпут унаминерп нааммассиниссаанут я
Mori takku qaasuut akigitsut kontrat pissarsiaa qattaapallataarpo ja Mori tallimat Groenlandia se quejaba ahí de pasos. Karaasilarsartigoqqippaat tassa Simaannangortilluit Sin necesidad de que el árbitro haya marcado nada. uussaappaammi Gol de isartitsi diferencia. isaatitsilaruarnera unkaallappоq quinartumik 2 minutos y medio de juego. qa Esta tarde quién se irá a Oriarfissuingunnissau taqqilaarsuu piffisanaammakku de este torneo honor que aquí en el Minik Comité Dalby. Olímpico. akutaani Kreutzmann op Nada. kia halman amma terpiuam tagangan terpiulluni eunnakusornerusaami Muy cerrado y 2 torres. isartiteraarni Era poco probable que lo lograra. kisianni tegoqqikkilaruporperiarfissunik pissarsi Vemos cómo va a correr el número Un 10 año Estados Unidos hecho- por la línea de 6. asami aunnangakannersunik Sure. periarfissan ¿Dónde vas? Ah, para acá. naqattaarput Y se regresa el número аммалуннарпо 10 Tai. маулинииттортик Estados Unidos. налунгилаат Aquí ven канорпиккоритсигису ja таанна Ah, qué buen pase sacó Fofana. ala pissarsiaanga kalorporpunarsaq Magistral. El señor Patrick Hutter. Ese pase de Abu Fofana. смалуннарпо маулинииттортик налунгилаа канупиккоритсигинерсо Para ya despegarse ja marunnarpu ukua малуннарпо ja contra Groenlandia. 6 goles de иссерсуутигунгитсооraanгассу Vemos ya el ингерлатииннартарпаат иматут аттунгиккалуарлуит налунгиннамик pivote. туааффисеқат El морнит número 15 de тивиссаана Groenlandia, el señor Noah Davidson. туааффисерсуупут акутаанеқ миник таил хы Muy тунераанерпа aguerrido Estados Unidos. арса таканани Y пилангорпаат sí, es correcto, el árbitro hace muy bien en reclamarle al jugador de Estados Unidos, el señor Skura. миник таил хы ап исертиллу саннаугиллиан жуутсингааюккалууппаат иннунниарнера аама аернааннерпааюнгиннами уиссаап ассерсуисуиангисуут қеққанииппут қеққанитиларнеру киллингану Balón y no quiere soltar el balón. таммиуссериарниарна калааллинут Debía de аернааннерпааюнгила bueno, fue una llamada de atención nada más. тассани аама La primera илуатсингитсоорту línea de Estados Unidos ya moviendo Arsaqarput. balón. Vemos cómo el pivote comienza a desdoblarse. Jugando con el lateral, Abu Fofana туааффисерсуупут haciendo la permuta. El extremo totalmente solo de nuevo. тамма Aferrados los тулисқуллалиссават norteamericanos a querer penetrar por el centro. апу Abu фофана Fofana sin mayor problema. юусеф Sin фредериксен embargo, ahí está. ваана Юусеф, тассаарисуарпоқ Frederiksen. така ап исертиллу я аркипелленат тоққаллавиллу исертиппаа таллимассаа уаниулэмминэрми исертитсуоқ Hunde a Merkovsky. исерлуиппо Юсеф Фредериксен ассиллуақаттарпо минут кигуллиит Seguimos en 5 goles de diferencia. 5 goles de амма diferencia. аюна нуутон Дависен Escasos 5 minutos. мансаптаккивоқ 15 segundos de juego. илуатсинниассагат Pasos, esos eran pasos, claro que sí. акутаанер минутсинемарлунаани стаасариақиссаа Exceso de chocomilk. Exceso de fuerza страффиорниарпасиллунилу del señor Akutané. ассертаарпарпу таана соо Юсеф Que se lleva también una Кимнитс tarjeta Фредериксен roja, серсиннаауниук lo cual кингерлааннарлу морипаллалта ya no le permite Yoshi, regresar a la cancha y uno de los jugadores укиутуллиутту малиннааффииссаллуаан y se quedará el писсаганарпут equipo de Groenlandia sin un jugador durante 2 ассамиларсартут minutos. тартутут Aquí vemos инерисарлиарсуни cómo abandona la cancha ааммим соорунами el señor Akutanek. Está bien porque era un hombre muy difícil de pronunciar. тассимпериарфиссарпассуумата Está mal porque танмаккиминнами estaba haciendo un gran Eso- labor para su equipo. Una gran labor para el equipo. сивааллаатигисмарпасиппаа унали илиусеқарфиисиннаанагу 6 goles ya de diferencia. ниссиллуарамиуам сарфертуп También tenemos a Akutanek aquí muy cerca. Enfadado con la decisión de los амаасиллулугуссаа árbitros. моринаарфинилисиуарпоқ минутсит мааталлимат я иссилуиннарлуи таамааллаа тамигаатаалернеранни ярнакусоорторуссуангоққау Viene Frederiksen que no logró penetrar. тиннуунамминеру пингерланерани укукиситсисит сиисагут La
La pelea en el pivote está fuerte, está Аллаанерус candente. синнаатиллуит периарфиссат нааммикуалуарпу таққалусаангриим исертитсуоқ Sin embargo, Qallavilluu sinaaningaannik este sí es chaparrito, este es muy chaparrito, el número 3 de Groenlandia. mori tallimaannaaput Aqualu siri Sandgren. Aqualu Sandgren. periarfissaqarpoq ¿Por qué hacen eso en ese país? ¿Qué nombres tan más complicados? Aqualu Sandgren. taatimi kinnuattaarlaati qanu ili seqarniarnissa assassuinermi ajornakusoorpoq Groenlandia. атаасеқкигусинаарпат Finta, периарфиссарсинаатсиарпақартуссаассиани recupera muy bien el balón de Estados Unidos. ja El Josef árbitro dice Frederiksen asseqippoq sukkasumik simut Maxwell que Frederiksen tarjetas azul y los shootouts, pero no. ap Frederiksen se queja de un golpe en el rostro. 3 metersinnaunaaru соо сакаттарнеқарнаа таамсаккортутигис уинааммуна минерми таммай таалаагисарнери кумиттоқаллаттааппут ja ajorluartumik киссаатигисатсинниит аллаанерусарлусик ассерсуутиалуумика халмаанни пуминниссарсиоққуллуу инситаанеримарлу ja илумут таамааттариақарнерсу ассорторнарлуни ja Movimientos certeros por parte de la primera línea de ataque del equipo norteamericano. Claro que sí, desde hace varios minutos se уусса encuentra totalmente solo Hudersen Sam en el Horrison extremo. Sin embargo, aquí исертитсиннат Groenlandia quiere иннитраиваарпо sorprender con este rompimiento. Pero los norteamericanos están más que preparados para recibir los pasos. Esos sí eran pasos también. ama аққалу Aquí vamos a Sí. Aqualu errando. кианнили мооринитоқ Пал Макауски уиссаап тамаа киллиннеран писсутаапаасоруйоруйуссуу taamaappoq ангивоқ аамалу суатунгаанут исертитериартоқарниарнеранут қаққиллаққиллуни periarfissarpassuit ункарними Браун киорсими унаммисартуу нэмгэраппулун каарними аама ассамиарсартарпу Bastantes espacios está dejando la qaffисисоруссуарми иниссисимасуусут аама пеқатигииффиккаарпуми ассамикарсартарнеранни una defensa tan abierta. тассисоорлууна пеққутаагиннерто қуаниунамминерми уиссаа моорин qassiник аюнгаюмаарнерсоқ Frederiksen ja reclamar al árbitro, pero no, fue una buena defensa de frente, sin estirar los brazos. ukhornaaruartumik so хормааруарпу Bastante justo. сиаммуминнissarsiоққуллуу пингаартумик калааллит уиссаамут унаммиллерлуартууссууппут assut аллаамми моолими катаатсимик сиуаққатсиалералуарлутик ja Ya no se anima a Aqualu. Dijo no, ya voy a regar. Está el extremo. de illuarturuussup Groenlandia ullumik totalmente solo del lado qarsaatisaan sapaatium en el unamminerm frente. sanalliullu Y otra vez amma 2 minutos. niitsumarluk Ah, amerikkarmiat claro. anisitau Ya habían secado una vez a assassuisuat Houston. nummer 34 Danmark er jo i Demasiado fuerte, Siersen parece que Andrew Donley le pasó la estafeta de el cuerpo a cuerpo sin balón. Vamos a Groenlandia que no puede Aktuel. Valeno. Ja. en el extremo. ассорсуаама уллумикку такутитсиллуаққиппоқ таамаамаама оqataarpu сиунissaqaamавоқ таамалут маннаккут иниссиккалуарта такуу уани унаммерсуарнерни илаатигут инусуттуарангуит қану арсарлуартигис таамаамат киутуллиуттут арлаатигут тасса унамминер Ja. таамассиллуиннерпо минут секундтит форуиннангорпут моорит арфиниллит угуссаа виимимут ангуппоқ сверими пуриннимилу януар пилганингааниит 2023ми вииммартоқарнissaanут ангуппоқ кисианни нуналлуuna мисартуут писсангатитсерсақаттаақаат аама атаатсимортиллуақаатигунаасит таамааппоқ астакуап периарфиссақарпоқ синиссеққарсаатиалу унгунниарниссамут таманна уппералу сулеққиттаақарпут Ahora no sé qué marcaron los árbitros.
Unammineq naammassuuq USA 32 kadaallit Pero bueno, parece que les van a dar un último tiro. сасситиваартут фрикастими A los пингитсуани исертитсерааққартуссаару Groenlandeses, está bien dicho. унаммерсуарнэрми унаммерсуарнэрми такуллуарфингеқисарпут ааммукиутуллиуттут малиннааффигиссаллуу таланаарнеқисоқ аатипааллиинарт ¿Qué es lo que logran? Isartiuk. El orgullo más que nada en este último tiro. Ala. ай Moikkammiu pilluaqquinnartaarappuut Por parte de ассарлуарнаваамик уллумиккут акуасаараппарпут que Victoria суудасса унамми juega en el укиа Capitán укиамингаанниуту tras el пернаарнераанут equipo de Groenlandia унамминерпассуут аққусааққоорсуит унаммисартуи уиссаап y en la banca traían bastante juego para poder унамминерни ganar este partido. Sin embargo, la пингаутилинни superioridad norteamericana Kama se tuittuni. hizo presente. Vamos a dar la ақутсисиннаа premiación y al final de todo esto луарпут кианними соронами танмаркиккунну алланулли саниллиуллути Mario García de la киллуффиат Torre ya entrando a la сули cancha саманигаатсиами иппо y así es como señores y señores, таамааккалуарто американунавиттаани карибиамилу de este encuentro del ассами Marca Pase арсартартут Mundial 2023 ангунниуннеранни угиорман тасса агусарассаарнерпаасутут tercer Initiative. lugar сиуллерпаарпаамик америкка y vamos a ver otra opinión аваннаани карибиамилу ассами арсартарту иммиккут каттуффеқалернерискигорна агутит ангунниуннера тасса сиуллерпаа 2020-ми ангунниуннертақангитсумик sabemos que apoyamos USA a Cuba виимимут ангутсиннеқарпу корона писсутингалугу ангунниут ниссаангалуга Puerto-Rico-ми represento al писуссангуалуарпаама таматумакиорна Мексику Ситими уани тимерсортарфиссуарми писуссангортинеқаалуарпо уналитимерсортарфик коронами наппарсимасунат унамилингортинеқармат унаммиффиусиннааюннаалларлуни аакаккуа калааллит ¿Qué mejor deporte hay aquí en México? Está buenísimo. ¿Hace cuánto tiempo? оқанеқатигиппут Tenía 5 años, yo tengo 39 y ya. кися тангассимаарсиннааппут César Cruz уани tiene унаммерсуарнэрми 45 años, que no lo аллартиннерлуккалуартик нааммассиллуартут Pero bueno, esto fue Guati el primer Sapo. Renato Yaruda, que nos va a hacer unos comentarios уллумикку muy ассарлуарнерусsup importantes сапаатиум sobre todo en la defensa y la сиулле эққарсаатиалу таамаама La verdad, hubo угиутуллиуттут momentos que vi que ангунниунисам туллермут cuando пиарерсарлуаққиссиннаауни такусиннааваат суна пиумасақаатаанерсивимима ангунниссам тасса укуасоорлу наммисати уллумиккут акиорлуақисатик аюаффииниссаа таамаама ¿Por qué no lo marcaron? No sé. норпунга сулиллуаққиннассас таамагаалтиллу киумарлуqaangiupпата тояарфиссину таа estoy engañando de verdad. аторлуарсиннаассаллу Yo también lo vi y lo he visto тассами varias veces. инусуттунгуи тарлаллит аатипааллиинерт Muy buen jugador, ¿eh? No estoy diciendo nada. Buenísimo. пилалуинги Señores, Abu Fofana. нуатсаун Дависон Abu Fofana. сорлу сули укиорпассуарни ассамиларсартартуунissami ториарфиссақартут аама сули укиутуллиуттут ассамиларсартартутут анариарторпиллуарумаартут исса кадаасиннаарпут укиутуллиутту таакку малинааффиинissaат кисианни аам таакку саниатигут умусианингаанни тисертитсериаллаққиссут соорлу миниктаалхуи аамаку таан крочман аллаллу умусиани тисертитсериаллаққиссут паарлатсиссаанинга аама таккутоқарниссаа писсагаллута таққиллуарумаарпарпут таамаасиллута 2022-ми ассамикарсарнэрми виимимут ангунниуннэрми тоққааннартумик аллакаатсеқаттаарнерпут нааммассуарпут виимиму ангунниуттуни Мексику норму фиаангорпоқ тупааллаатаасими куллорсиуллеқ кубамут аюгаагалуарлуни куба норму триингорлуни бронксиннаппоқ таавалу финаалими писсагатитсиффиусуми муминниссарми сиоққуллуу калааллит акиуллуарторуйуссуунгалуарпут тасса муминнэрми USA саастанерааққаллун сиваққалаарпо калааллит фаантанераартут унамминерсна аммассиммат USA 32-аарлуи ааллуи калааллит саситиуараартут калааллит пимуангунниуннэрми
sulvinnapput taavalu USA angunniuttuni ajungaasuunermigut tassa viimimut anguppoq quunaq ullutaakku malinnaaqatigatsigut aamma nununalluuna misartugut sulvinnanneranna aamma pilluarquagut ассами карсарлүни виамимут ангунниуннеритуку анингаасалисералугит ааллагаатиннеқарпут орнитассатсерсит маанна нунани аллани тусассими илаарерпут тусас Gadadit!